mnogome umanjuje i tu vrednost koja ima. Mislim da moramo navijači, kao što smo ovdje dosta dobro se poneli prema nekim novinama u organizaciji novinskih radnih akcija. Zbog radnih akcija i akcijaša u narednom periodu moramo se založiti da se sve neke formalnosti koje utiču na neraspoloženje, na loše međuljudske odnose između brigada, brigadira, da ukinemo i da, što kaže, pokušamo da uvedemo neke prave vrednosti, neka prava vrednovanja, neke prave nagrade, priznanja i za brigade i za brigadira. A mislim da to jedino možemo raditi mi akcijaši. Sigurno to neće raditi naši omladinski funkcioneri, posebno oni koji nisu bili na radnim akcijama, jer veliki broj njih su zagovornici protiv radnih akcija i tako dalje. Ja, da ne dužim mnogo, koristim priliku, a imajući još jednu priliku vama kao delegatima Skupštine, da vam se zahvalim stvarno na dobroj saradnji, na dobrim rezultatima. Kažem da je velika šteta što smo imali ovo loše vreme. Mislim da bi mnogo bolje bilo, da bi mnogo bolje utisak poneli s ove radne akcije, jer to je nama, posebno službu radilišta, mnogo nametalo organizaciju posebno radilištu. Od one koncepcije za koju smo se dogovarali pre početka akcije nije moglo se ništa ostvariti, morali smo totale promeniti sistem rada, radilišta i sve ono. Najvrednije je ono što vi nosite u sebi. Znači da je to prava stvar i prava vrednost ove radne akcije. Nadam se da ćemo se pokazati sretni da li na ove radne akcije ili nekoj drugoj. I također bih vas zamolio, što smo dosta dobro radili i sarađivali 26-7 dana, zamolio bih vas i ovih zadnjih 12-13 sati zajedničkog rada da dosta dobro sarađujemo. Nemojmo prepustiti sebe nesvesti, nego prepustimo sebe svesti. Završimo onako kako smo počeli i budimo dostojni akcijaši. Toliko hvala. Prelazimo ga trećem času dnevnog reda, to je donošenje odluka o nabavci osnovnih sredstava i otpisa ciklova inventara. Ovdje imamo odluku o nabavci sljedeće osnovnih sredstava. Pod broj 1 cifra od 1,5 tona komada 4 i cifra od 3 tone komada 3. Ko je za ovu odluku o nabavci osnovnih sredstava? Zato što nam se svidjela i ova akcija i ovakav metod rada i radilišta i društvenih aktivnosti i svega ostalog, da od ovih 6 brigada da se u treću smjenu pokupi makar brigada, ako ne nekompletna, valjda nas neće niko vratiti iz treće smjene, da bude kao jedna vanredna brigada u trećoj smjeni. No makar i svake brigade po jedno 5-6 da dođe i da bude u trećoj smjenu ovdje. To jedino može Skupština da odluči da ne tako odluku. Ali da se svih brigada odaberu baš neki pravi umovnici i brigadiri, koji su u prvoj smjeni svojim radom dokazali da im je mjesto ovdje na ovakvom savjeznim radnim akcijama. Ko je za ovo sredo vaše? Ja sam predlog da li je zločin, to je pitanje. Ja se samo delimično slažem sa drugaricom. Ja samo delimično slažem sa drugaricom. Ponešto je baš bilo dobro, nije baš bilo sve dobro ovdje. Druženje je izostalo.
Tek bi bilo druženje to, drugarice, kad bi tako došlo po pešti. A mi smo to mogli sada napraviti od ovih brigada i raditi jedna brigada posebno, kao onaj dan kad je bila kiša. To je trebala da potekne inicijativa, ja mislim, od ozgo. Pa ili od ozgo, nije važno, uglavnom to je ostalo. Po meni. To smo trebali pokrenuti malo prije. Niko nam nije zanio da napravimo jednu grupu koja će dizati bandere i propasti tamo na pomoći. Po 5-6 ljudi. Mi smo se sretali samo ovako negdje u autobusu i to je to. Nismo mogli otići. Podržao sam inicijativu, mislim da je dobro, ali što je lepše drugo i mislim da treba stvarno precizirati neke stvari. Ne da bude samo predlog, pa prihvatimo predlog, ali predloga nema nikakve koristi. Da bi se predlog realizovao, mislim da treba, što kaže u toku ovog vremena dok ne odemo, da napraviti neki spisak zainteresovanih ljudi da dođu u trećoj smeni. Što kaže organizator brigade, bude ova radna akcija, najmanji problem za to. Pa ja ću se ubediti onaj što kaže sve uslove da jedno oni da ali znači što kaže treba ljudi da bi formirali brigadu i normalno što kaže pošto je većina radnika što kaže u ovom intervalu treće smene poslali dopise, a normalno što kaže i vi kao rukovodstvena brigada, tj. organizatori ovih brigada da uzmu na opravno za tih 5-6 obezbedi da osobu da mogu doći u treću smenu. Ali mislim, najbitnije je to, a mislim da se to, ja sam i tad predložio da se već do danas zna da li ima zainteresovanih ljudi, koliko je to, da li je 30, 40, 50, 60. Pa danas da znamo da ima zainteresovanih 50 ljudi da dođe u treću smenu, mislim da bi nam bilo mnogo lakše. Mislim da tražimo i mi, vaši opštinske konferencije, direktno, što kažem, mi bi se pratili vašim radnim organizacijama, normalno što kaže i opštinska konferencija, to je fabrička akcijna konferencija koja je organizator ove brigade. Mislim da po meni je to izvodilo, samo što kaže ako ima zainteresovanih ljudi. Mislim da imamo još vremena večeras i ujutru kad pođete, što kaže da nam date spisak zainteresovanih ljudi koji su zainteresovani, mi bi normalno kasnije, što kaže, i u pisanim i u ličnim kontaktima vidjeli kako to ide. Ako što kaže ima ljudi, mi bi formirali brigadu i to u ovoj smeni. Ora Medveđa 88. Raportira dežurni komandant naselja Mohamed Hođa. Drugovi brigadiri, zdravo! Zdravo!
namesti voljno. Pa evo prođe i ova smena, meni 8, vama 1. Ali nadam se da vam neće biti ni zadnja na ovoj radnoj akciji. Kome je zadnja, svaka mu čast. Šta reći posle ovih 27 provedenih dana na ovoj radnoj akciji, uz dosta kiše, a mislim i dosta rada. Mi smo danas sumirali rezultate, ocenili smo da smo uradili onoliko koliko smo mogli, a sigurno da je to dosta značajno za dovršetak elektrifikacije i izgradnju putnih pravaca. Pošto ima dosta ovdje ljudi koji treba da pričaju večeras, ja neću mnogo dugo. Inače, koristim ovu priliku da svima vama kažem da smo, kao što ste i sami... Skupština smene je na svojoj sjednici od 1.7.1988. godine donijela sljedeću odluku. O dodjeli pojedinačnih kolektivnih priznanja omladinskih radnih brigada prve smene omladinske radne akcije Medveđa 88. Pojedinačna priznanja. Omladinska radna brigada Bratstvo jedinstvo 12. kongres SKU Kragujevac 38 brigadira, 9 udarničkih i 9 pohvala. Omladinska radna brigada Kreka Tuzla 38. Ko nas je vodio? Tito! Ko nas je učio? Tito! Ko nas je voleo? Tito! Bratstvo! Jedinstvo! Bratstvo! Jedinstvo! Bratstvo! Jedinstvo! Kragujevac, Varaždin, Bar, Milan, Omladinska radna brigada Kreka Tuzla 38 brigadira, 9 udarničkih i 9 pohvala. Kreka! Bar! Valjevo! Ljubljana! Rakovica! Tuzla! Vrač! 6 brigadira, 6 udarničkih i 6 pohvala. Udarničkih i 8 pohvala. Mladinska narodna brigada! Mačo! Ruke! Mačo! Ruke! Mačo! Ruke! Brigadiri! Titovice! Za Tito! Sve sakade, sve može, sve kuštiki! Može! Štip! D. Novi Beograd 41 brigadir, 10 udarničkih i 10 pohvala. Boris Iniciente! Boris Iniciente! Dunav, Sava, Podana, Novi Beograd! 39 brigadira, 9 udarničkih i 9 pohvala. Republika! Dođeseta! Samoupravljanje! 80! Bez Tita sa nama, sa Titom u nama! Prvi! Partizan! Užička! Užička! Brigade i istima se uručuju po povratku sa omladinske radne akcije. Kolektivna priznanja. Omladinska radna brigada Bratstvo jedinstvo 12. kongres SKU Kragujevac 1 redovno udarništvo, 2 udarništva udarnog dana, 1 vanredno udarištvo, 1 pobjeda društvenih aktivnosti i 1 traka omladinske radne akcije. Jedinstvo!
udarništvo, 2 udarništa udarnog dana, 1 vanredno udarništvo, 1 povelju društvenih aktivnosti i 1 traka omladinske radne akcije. A ti poznaješ bolje taj deo stramo pred. Prolazimo, ne možemo. Ajde, gde ćeš pre? Ne, baš da. Ovo je 5.
Negdje gdje ima prostora, a Nigdje dotle ne mora. Rekao sam sve stvari da ponesu kad ljudi pođu da se nesu u autobus i da se vrate sve po strovu. Prošle bitke, Čekaj da pođemo. drugi da šepne. Vašo! Ajmo! Ajde, ne ponuri. Vesko, otišao unutra i bravo. Ajde mali, požuri. Hvala znate mi, ja mi sad se ne govorim. Budite takvi na drugim radom našim. Sretno. Ti se ne piješ bez. Moj dao sve ljudi ga je. Večer sve za mnom ovde. Kako dođe novi? Pa jedina ti je to prilika znaš. Da iskoristi večer. Ti neko dođe, ti će sve ti ovdje dao. Još jedan da ne bude bedan. I treći najveći. Lilja, ovaj će plaće za tebe. Ajde. Ona čeka drugi krug. Ti si sinoć plakao, on si sad. A jesam. Vidi s tim. Ježo. Odi vam. Ajde.
Što najbolje prijatelj? Ga dugo će mi znati sam, bre. Evo ga iz militara. Izlazi bre napolje čovječe. Jebote. Pa šta ima da vidite? Šta je čovjeka? Ma nek pravi. Dođem brak. To je problem. Ovo se lepo da kažem. Ja sam rekao. Ali molim te dide. Ne može. Molim te dide. Ne može. Daj, molim te dide čovječe. Našao film. Našao. Srećo našao. Daj, molim te dide. Ajde. Molim te dide. Daj ga sam. Ali Lilju, da će nabito. Kada igramo mi utakmicu, meni interesuje. Kao mi si gledali. Evo se da popijem 6 godina. Šta da popijemo? Ja idem da kupim cigarete. Rusa, kako? Čekaj. Igramo futbol. Ne. Što ne utara onaj auto? Gdje je Milet? Evo ga. Nešto